Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa gyang ko to kababalitan ng mga Muslim na ay paliwat perkita nun na mapapakay ng katano sa pagraitan ng Muslims iko nganin na baka binasawon o di na si iko nganin iptagumpian yan. Okay. Isa niya inangka kailangan na may nang katano kailangan nakatukawan tanong nagyang ka iya panulon nagugyang ka iya rimbutan ang ka iya mga ahlul bid'ah. Ayap teron ahlul bid'ah naging kanan sa mga tawa diing gagalabak sa mga simba apimba bagwirang ko agamatano agama Islam. Na aya ko kumananan na sudan su hadith Rasulullah SAW wa syarral umuri muhdathatuha aya pinakamarata ko mga galabak di tanu di ipanuno atang ko Allah subhanahu wa ta'ala na sugalabak apim babago sugalabak kada apaka asalian sa isa Quran na gusto ko hadith Rasulullah SAW wa kullu muhdathatin bid'ah kage sulang wa apim babago ko agama Islam adna kitutumpok yang kusimba ku Allah subhanahu wa ta'ala na palayadan bid'ah wa kullu bid'atin dalalah nagusulang wa bid'ah na palayadan kadidigan ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullu dalalatin finnar nagusulang wa kadidigan na si isa neraka jahannam agyang kuta undas yan resulta niya subhanallah ginani kapakay ng kaakuron sa pananggilan tanong aging kaya galabak ang mga bid'ah. Bata dilabaw sa masa tanuyman to, aad na mga tao aayay po panuluniran nagyang kaya mga bid'ah. Makang galabak tanong sa mga bid'ah. Nasa ikudiran di ka panulon na blimpang niran sumadaklataw. Penggukot niran sa otak o madaklataw. Aya sabab na aniran mako agyang ko to babaya o madaklataw o di na aniran mapakaayon agyang ko to madaklataw. Para adna mapediran adiran ikang galabak sa gyung utwa bid'ah. Ina kung miya ka kagaindo to o di kagaisi sa gawi. Manton alungan na dimat. Mapiranosan alungan na dimat. Na miyag pusta ko so kabatia ko Quran sa ikokubur na bid'ah. So mga ulama tanong na kiyo kumiranan sa bid'ah. Oran yan na miya katsatagyang ka isa kiran at gina antono ay dalil ka sa kya baloy o kabatiya sa Quran sa ikukubur a bid'ah. Ginani pagani alim panganiran. Bialuiran so bid'airan na basta ada dalilian na kapakay ang galabak niran. O inaklid. Kagisulang wasimbatan ko Allah subhanahu wa ta'ala kapanambayan kapanay haji kan diakat kapuasa kan jihad apa yang tu na simbatan ng Allah subhanahu wa ta'ala di tanu di manggalabaka di tanu di minggulalan na adan dalilian si isa Quran udi na si iku hadith Rasulullah sallallahu udi pinggalabak Rasulullah na ayam minggalabak na sa mga sahaba ridwanullahi alaihim adna mga dalilian ginani pak asalo simba na susimba ada apa kaasalian ko Quran, naguda apa kaasalian ko hadith, dan galabakaw Rasulullah ng gusto mga sahaba, simba, adita no di panunuatan ko Allah subhanahu wa ta'ala, nagyuti kebetulan sa bid'ah, nagyuti paki penanggilaan rakita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa mano to, nasa tawad ing galabak sa simba, nasa katanoy makapumang niron sa dalil, anto na ay dalil ka, sa kiyang galabakang kasangkanan asimba. Baad na dalil ka sa Quran. Baad na dalil ka sa hadith. Na uda dalil ka sa Quran, uda dalil ka sa hadith, na din ka nan inggalab ka, ay katar Rasulullah, na sulang apim babago ko agama Islam, na palayadan kadidigan, na madidig ka pagriyakan adi inggalab ka sa bid'ah. Kadua, ay paginang kaantano si na apiapan ad na daliliran, na dalil amiya kalubalubay, udi na dalil apim baalan. Adnay pandaliliran sa giyang kaya kabatya sa Quran si ikukubur na mga dalil ang mga lulubay, mga dalil apim babaalan. Adi patot ubay pandalil. Kasusimba si itanok Allah subhanahu wa ta'ala. Susimba tanok Allah na iimpidan.
na di kepakai uba aya buntal aking gulalan tanu ko simba tanu ko Allah subhanahu wa ta'ala na kagi adna mi aluya mi kalubalubay adalil udi na pimbalan adalil di kepakai jinan kadua ka pananggilan tanu ikatlo ang mga limpanganiran na tigiran na genek kano sa manuto magda sa motor magda sa truck magda sa plane kagi palayad na ya bid'ah de ini manggalbu ko Rasulullah genek kano musar sa saridot genek kano musar sa kutsara kapalayad na ya bid'ah kagi danggalbu ko Rasulullah gi pedalim panganiran ay pagakaliran ko madaklataw okay na pag inang katano na swinaloira na truck plane motor saridot kutsara nganin sa namyang babagu na sayanan mitutumpok si iko kapagisig o dunia di kapangimprove o dunia kenapa si imi tutumpok ko kapagisig o agama o di na kenapa na kitutumpok yang ko simbatan ko Allah subhanahu wa ta'ala na dito kebetulan sa bid'ah apa pakadidig agyang ko truck plane motor di sayanan maapad sa agyang ko to kapagisig o dunia na da muskilasan ka di mangimprove sa dunia okay lagi-lagi ang kaya Facebook, lagi-lagi ang kaya kamera. Padaya sa giyang ko tadi ikap mang-improve kapapagisig umasa. Nasop man sudiran di ingalabakan asimba o di nagalabak adiran ipanuno atang ko Allah subhanahu wa ta'ala na siya to mitutumpok ko agama. Ay papagumanaran na su agama. Naginan ikapananggilaan tano. Inus kita no mga bangsa ko, mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bu'a kapag-apas tano. Sangka iya dunia sampurna sa alungan na mauri nakaptan tano su titwa kabubalita ng mga Muslim sa ayat titwa kabubalita ng mga Muslim nada apang galabakan tanwa galabak asimba inunta na adna pasudan yang ko Quran nagusi ko hadith nagu da tindagan tanwa tindag inunta na siapa pasud ko Quran nagusi ko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa apyan tunad ni kapagukit-ukit o kapagintaw kapagariakan napakapasudang ka pakakasuyang ka si iko Quran nagusi iko hadith Rasulullah sallallahu panarima para tiaya simba paparangayan dedabiatan kapakin duduluna pala yang kadin pakanduda ko Quran ko hadith Rasulullah sallallahu ka insyaallah subhanahu wa ta'ala na miya kawatang kasagiang kuto kadidigan miya kawatang kasagiang kuto bid'ah riskian tan Allah subhanahu wa ta'ala sa linang apa narima para tiaya nagu pakadaan yan raktan wag yung kuto maratabat si iko di patutay maratabat agi ayad na ki amala adi ka katarim autaw si iko benar miya kapun sa Quran o di na sa hadith na sabab sa giyang kuto maratabat yan nagugyang kuta kaonotin yang kubay aginawan yan Paninta ko Allah subhanahu wa ta'ala taufikan tanun yan nagupaki bubayan yan rakitan sa mga sunnah Rasulullah sallallahu na awatan tanun yan kung mga galbak ang mga bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.